What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Haga soterik unai cipau ha perdi iwan sekhilang uwailat mikishala menteri sorkar kamu kongsan waki wehe wasian ki manbei manpa ka senrait neliang ka Women's Welfare Organization senrait juai dapen man ko ipengkup burom wa kerpang yaki khat prangut ki khon khenro khalut ki wayo nyau pausan persen chaneng haga result SSLC wa HSSLC examination yong usnem arhaja ar pausan. Hagyalang wayo chongkun yong gani kasngi de yo iklam pediang buram na kasowan kila kadong chairperson Women's Welfare Organization wekam wokudar luti yaki benta wa chakmat ka kongka siang bot lang do right joai de siang go ki kintin pen ap balai pen ap sem nei te ikhana pen singaw ye param watbian yaki kam wa yakmat ko Women's Welfare Organization na do usnem wasdang hau khat khande phra pau khande hadu usnem arhaja ar pausan da ka yo mo kandia assistant secretary Women's Welfare Organization kadwa he pengkutwan ka hun bai ki dekhar assistant secretary Women's Welfare Organization ko ikintin sngango ka Finland pasa ka wi na giwaya khamat ko Women's Welfare Organization yong gi por wadalai hawa kalam da nyaw tango ye ki wahe ka sen right ki wada emensin wosdang ye ka sen kan thai iwa kerpang chule he kalam yong ka da pachat ko ye ki kintin snen kintin kro we emensin ye ki khon khanro khalut ki wada yo ye ni ipengkup buram Hercules toy President Senrait hawa kalam hagani kayalang dakring uyay perkat perdan ki khon khenro khalut de waong hagani kajuk wakat ni mbiang duwo yo ya ka percentage wahe lada ka men step men ka wi ki khenro khalut man ko Wyrta wier luti chu da kadaru le wo khana pan sngaw hajrong ka thong krek kam ka sarkar langba ka National Education Policy araja arphau nei benta i mentoy yong waro ki khana pure katkam ka National Education Policy da ongo wa ipure puthi ki khanna to uman iwa lailang chirum wa ki vocational training iwa mot lada ki khanna mye ki uyo ye ki marks na percentage wa he uyo alat wan ki upan plia ye tip I chempang we sap wa em ki langba ki vocational training kadwa wailat ki shalla kam ukongsan he kalam da ongo wa ka sarkar India ne ki ri ka perthai dang chibet chipor sedang ki upengkup bor ye ki kanthai ne utimit ki an ya da ye hong ki kanthai kadwa krunywan upai hapo ka jaj bru yong I na do warim ipengkup bor ne ikhen buram yaki kenthai daman I wakerpang kentang chu le da kentu kersu yaki waya khamat ko Women's Welfare Organization wo chimkhia gi le open man I chemlang wo yaklam kerpang hajrong I hok ki kenthai de waya kre lang chirup wagi chnat kre kam ka sarkar lehbha katni ki singi ka sarkar em ka chibon ki benta wo le hayato wagi man bai ne ki khon kenthai khlon kadwa heya to wan ki khon khenro khalut ki wada yo ye ni pengkup buram eu ikit bok kit riang woi ong le ukun mo ya samboy man de MP he kerdan man he man hain ye meling phi ye kaniam karukom kariti dostur kun mo wa phi to MP I kamram wo sukliang ule yi wa bhatam hapo ka senrait kamju hapo ka imlang salang Neliang ka senrait juai hagani ka yalang da chim kale wo pengkup buram kerpang ya wailat miki shella hajrong iyo yang uwo ku kerdan kam cabinet minister ka sarkar wato upai ya ka sports and youth affairs department health and family welfare department wa home passport department ki khon khenro khalut ka Ñiamtre ki wada yo ye ni pengkup buram hagani ka sngi em ki khat prangut wa kenthum prangut nei benta ka SSLC ki te to ka saya lang chalam ka wayo prapa khunde 0.1% Udai sa kiru nong hulu uwayo prapo san 0.1%, ki insabet sengkon kawayo prapo r.0.1%, karida treka pasa kawayo prapo 0%, kayarap langki sumer kawayo prapo 0%, uman bahalang bare uwayo prapo r.0.2%, udame chantre dekhar uwayo prapo r.0.0% wa kamaya ika dekhar kawayo prapo r.1%. Kadwa chpangut wan ne benta ka HSSLC to kamayan pede kawayo khande phau 0.8%, urap mi to uwayo khande phau 0.8%, kada phi paya pasa kawayo prapo 0.1%, ka kiwa daki lalu kawayo prapo 0.3%, ka kiwa daki lalu kawayo prapo
0.0%, udai bor mi rengat uwayo nyau pau kunde 0.2%, ke e biang mi da kalalu kawayo nyau pau 0.0%, kadai ni wan yo chalam kawayo nyau pau 0.0%, katengen i haka kendia kawayo nyau pau 0.0%, uker i o kendia uwayo nyau pau 0.0%, kadagaru la pasam kawayo nyau pau 0.2%, ubut wan mi dekar uwayo nyau pau 0.0%, wagalana ika rambai kawayo nyau pau 0.0%. Yei nam Saint Right Topper of the Year Arhaja Arpausan yong ke SSLC de yo daka saya lang chalam kawadang petengkat ni yei pure kelas 11 Haram Krishna Mission High Secondary School Sora kat waha ke HSSLC de yo daka mayan ka pede kawadang petengkat ni yei pure MBBS Hapandit Jawaharlal Nehru Medical College Raipur Chhattisgarh. Najrong gini gi da pencong chit cho le ya kani kasingi da irwai na ki manbei wa ichat peliang wada chimbenta da ki khon khenro khalut ka Saint Right Juai.